Менә монда бәләкәй электростанция төзеп куйдым. Бу инде моның тарихи нәрсә бу? Без бит инде сугыштан соң чорга балалар. Без бәләкәй вакытта Ленин колхозында да шушында электростанция бар иде, Җәнәй авылында, соны буып ясалган. Biz малайлар кызыгадыр инде, менеп, салам түбәләргә менеп карап тора торган төнлә белә, или шуты яна дип. Анда бер лампочка янгандыр инде вакытта. Не каян килә дип кызыгадыр иде. Аннан безнең Оламишәдә инде туганнар күп. Иде әни миңа бәләкәй вакытта ертеп барадыр. Берсенә туганнарга кирдек тә, шумакта нәрсәдер сөйли бер кеше. Кая сөйли бу? Аңламыйм. Бәләкәй бит 5 яшь вакытта үземнең хәтеремә калган шәйнең. Урамга чыгып киттем, урамнан изем юк. Ул инде вакытта ук менә радио кергән булганында ипшмакта бәләкәй генә громкоговорительдән сөйләп торган булган инде. Мин менә соңда әйттеләр дә аңламадым. Менә шушы или шутларын күргәннән соңдыр да инде миндә бер төрле тойгы уяңа, ничек тә булса, шушларны күрү, ясау, эшләү дигән bir klipka sokkandır yine. Benim okuna başlangıç məktəbindəgən 7 yıllık məktəbində bitirgəçdə elektrik buluyor xiyal. Şundan bir çistağa gittim, okurağa kirəmin, anına kirəmin şaqa ettim. Kışı tulğan idi. Mena otta çıktım o yılına kirmişə. 2. yılını Beyikdağda elektrifikasiya boyunca kurslar açılğan idi. Sıpıtı idi o vaxtda. Mene işletme savcılığından stolyarına varam diyeceğiz. İlgili injiner var, Rifkatlerim. Ben boş şoptum İptesine Beyikdağ'a. Şunda kirip mene yıl yarım okup elektromontör, elektrifikasiya şunda hünerini alıp mene ömrümün bu inşaatı beytirliginde şu elektrisite bu inşaat işlerge doğru geldi. Çünkü bizim o vaxtlar indi 64-65 yıllarını kömek rəvişdə elektrlaşdırу başlanğan idi. Şuşunda mənə Lozana gəlib duradır bizim училищедің да Бейіктауда электрайком зданиясы, анар административ здания был, ол зданиясен мен жыл сайын барған сайын кіріп қарайым. Мына биыл иде шушылай күлләрін асағаш, кіріп шыққаш, бұнда су әрәмі аға бет инде. Бұны ясадым, бұл әлі кішірек, бұны зор айтырғалла бірса. Бұнда біраз шүпленген әлі. Bu işlemegende mene şunay durayım da. Kanapa birinci klasta okudu. Ol indi Җәнәй зиратында җирләгән. Мин ел сайын аның каберенә барып киләм. Bir yılda barıp kildim. Ondan sonra kildim Sofiya apa. Etne rayonundan. Onu bir ömür boyu dost bulduk. Mene onu son yolga zattık. Ben her vakitte halim bilip durdum indi. Hamanda mene bağlarının, kızlarının hallerini bilişip durabız, oralaşabız.
7 yıllık mektep bitirgeçten elektrika okusa kildi etti bindi. Çistaya okurga gittik çünkü var jitalı kurslar turgani koyup 1 yıl od jittim. Neye? 1 yıldan soň onlar indi ustalarını balta bizim kurşumuz balta ustası vasılabi şunun yanında kaynaşadır eminde. Nerse üçün mena yine aytadym balalarga mena hizmet derslerini kirtirek gerek. Balta tutarga, şükür saplara, astroklarga hazır beton diniler bitti. Mena şunday hizmet niler açsınlar klaslarında işe tutarga. Çünkü her bütün balanın kolunda telefondary ni bir nerse yasy bilmeler jurtda dagın yine bilmem alga taban nerse bolar. Bu meseleni kötersinler edip aytabildim. Köterge gerek. Mena şoň üstünde işlemenim. Benim verstaklarim var. Bütün kurallarında So'mya to'g'ri kelganlari bilan Buyuk Tog'da elektrik hazırlaw kurslari açılgan endi. Shunda borib, onu bitirdim. Da elektromonteur bo'lib, brigadir bo'lib ishlab, armiyaga ketdim. Armiyada men ilimda neyinde ishlarga to'g'ri keldi. Xizmatlarga Ukrainaga jiberib, mena kurslarda o'tdim. Ilimda bo'yicha nida 67 yilning noyabrida Paradda da qatnaşıra to'g'ri keldi Kiyevda. Qaytqachda edi Ekşerme savununda elektrik bo'lishadi, onları kompleksda, onları podstansiyada 11 yıl xizmat etib, Zagatkantorga kirdim. Zagatkantorda onları Tilashayrılga Rüstamga olib ketib, bunda kolxozga qo'ydi bir saytda, onları savunga qo'ydi, onları o'z ishi bilan meni shu aytib 11 bo'yi endi har mana bir yil Alloh bersa, bir yil tugul endi 5-tapqir pensiyaga chiqaman. Meni so'raylar endi pensiyadamisin deb. Men aytam 5-tapqirsan, necha 5-tap? Men aytam 60ta bir chiqdim, 63ta bir, 70ta bir, 80ta chiqaman aytam. Rifqat abi, turmush iptashi bog'lar turunda da aytib ketdingiz. Turmush iptashi bog'lar turunda da. Bina armiyadan qaytqachda endi ko'rshi qizi Gulnur bilan turmush qurib jiberdik endi. 4 balamiz, isen sog'lig'iga shukr. Bütünüsü de iyilikli hizmet bilen şug'ullanayın. 8 onug'um var, 3 onug'um var. Bana tağın Allah verse, yanadan eli kerek onug'lar. Çünkü biz yıl sayın paradda qatnaşabız sabah Tilasha rayonlarında. O'zgan yıl men 2 onug' bilan chiqsam, abi yıl men 2 onug' bir onug'chiq bilan chiqdim. Kelasi yilga Allah verse sog' bo'lsak, bir onug'chiq bunu şimdi daha bir çıkabilir, ana sanitar kiyimleri ezberleyin daha. Başka kız var orada. Başka kız var orada. Ha? Hadi misin? Aha давай. Ровно сейчас. Магнит. Ровно они сейчас, да? Давай. Я здесь. Ay malay. Mana bu Bishkekda tarix. Bu malaylar Bishkekga. Malaylar Bishkekga mana bulay soyrak bo'lgan endi. Sovuqan bo'lsa da yaragan. Ana qizlarni qatoldan o'rangan, to'masinlar deb. Mana bu Milesh og'achidan yasalgan. Mana Mileshni eng quyi o'rni olganlar bola chaqa ishi bo'lsin deb. Bu projedalarga haddi yasalgan Silya deb ataladi. Ay malay. Mami. Ana chiqib ko'taradi.